Munna bizinesi tumbula bizinesi yo ngolanga naffe wano ku Wonders Just ku sente ntono ddala olwofuna obukadde n'obukadde wa bakasitoma mulimu kigookola duulanga naffe tojja kwejjusa nkiddamu tojja kwejjusa okumanya ebisingawo tukubireko noti 755 57 44 18 Wonders Just okuyamba guba mutima. Bana mulamusa ku bageni abo oba business ebo esawa de bantono mu lunaku. Yesu yebasibwe Musengwa asakibwe. Awewe ekitiibwa Musengwa. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum assalam wa rahmatullahi. Tusangaire okubabona bassebo. Kale banyabo. Tusangaire okubabona banyabo. Kale. Mwisooke lugendo. Kale banyabo. Katuma. Mwebale kuyita. Mwebale kusiima. Mwebale kunirira. Mwebale kusiima. Amin. Wanji. Bagano. Abageni abo. Yes. Baidira no muluya timubanje. Abageni abo mubaidi obabbe. Muzeyi fe tubaidi tubayiroza tubageni bachaire kyoli. Abakoba kiguddeko bwe babeganye. Weno kolotya. Ate yena yekiriwo. Bagano. Nenzioyo. Kizira mugaso kubuuza bandi. Ya, muzeyi. Mbuuza bandi. Baba ente kateka iyo ayinga ate twenda kusima kuba tweno yo tukumwidi bulungi senga go wundi yakabategera twabona ko yaziramu ayi mukugaba ebira bunota mwaka akweganya akabati mutuke bulungi mwana zaha abagenya abo baidi abageni kitubaidi pasova akazinda lokongeriyo ayinga akayizayo akubye mu nganaje ni mutabanege ebuko nibamwegana ulira otya bebikoli mutibikola ebyo kutulugunya meno ikiriza ne muzeyi yabirobeire munaha owayiro abagenya babaide wondi mbati mbaidi dokala dona nga tisobola kuyiga mwana ze abagenya abo baide be temubaide mukulu oli kulangadira bwerere Timbu cheri yali jifumba. Muzeyi, ndizaga za kinnya muwaire kiti. Enga chikulu mirasi. Na reverend yene kitaba kiti bulunga Yesu Kristo ba mwegana. Menze ni nzani. Kinnya na munayi naile. Kajambe bintu bya Yesu enda kundi dusota fire. Muzeyi be. Muna tukobe na watu. Ntinawo gatyo. Timana bayino. Bate bati abayina gai. Oh, I don't have any story with them. Bana mukole mujie. Eliyewo ngendo kerechi mujie bana basanuke. Ai baba linda ko. Baba linda kiwe situka. Kukole kibi. Mukole kirungi mujie. Nebira byaife binaye mwidukira kye mutukoze. Twida kuliwo balabiraye mujie nabyo. Ai mwena mwimbana eti muli kujja nabyo mu nsobi. Mu nsobi. Wono bikabiri mu nsobi. Bana zemo ali gaba ira chindikiza mweriyo ari asobola okwize kirabo ngabe no mukyalo kalabirwa mwakola ati akasira gamudire Oidi omuntu nga esa
Sane bamalayika umusuba deto nalabika Nangwe magwe mulusirika Bana y'amaso zegasigiriza Nakutegera nnyo Sinoluutu w'Abafirika Bamutamanze Begano akazinda lako kabedo kale basenga abo mubwangu nembiro abo tuvueko ukibuzo abageni abo bawukire gano gabuva kwawo bakoba mbwa ife gano tubaidi nga ife tubaidi bana imwe abasosewo bakoba ati babaidi nemo mbanunula abageni abo mubaidi obabe baba utamalira abantu bwira abageni tubaide basenga bwe babadde benganye baddaaki baseza nakizika afaananira erala n'okwogeza idembe menamala nagangulamu okwerobozi otyakabukamu era bayogeza idembe ndi kugaana oli kugaana linda koti etwot zaitwenda singa musima senga senga ko bya butabamalira na bwiro dapta bunanga muno kirimu nasiga nga kano kumenwa kano senga iwadata mu maiso kano dapmananga sawa ile no mugala kubukaba ampepo wa machino wa dansa etenda nam begano butamala boire islam tuwichiza kudubuda eje kubakemba banaze batulagge obanga kituufu abayiri abageni bano muri stede muri stede allo this moment, fish are in my bed. Without you, I'm nobody. Nobody. Sinkanya bagina yana kirasi. Chikamba mungi baba chimininga. Siri chasa langi kuanga sifeki. Mwana chekinga.
basaba banyabo sit basaba banyabo do a sit perano omuwala amini senga soko chanye kiboyi mpolampola mu style omalo kitwale doligalite then yona amala mzee yada kuba ekyokola actually bwebali nti bali awo oli I handle aya since you are on ngema mkifuba ogeme niyo mugongo chanye boy boy byayenda bonense kubifu boys kali omuntu oba wena wema nebikufaako ayi bakyambiza ngole next man yaise kange yena ampulati nzira nampa mwana yegemyemu nzira ndidi na yeide boy mudolige mo mulageyo mulujude boy langada wali obulamu nakikuleso waba kaire ne bamuze ngado tuwa boda wa chalo wageze boda we chalala ngada yale kula makono okodo jagwa buchigano chalo town no town is state house 31 state house muna yana ngazi okubwerere kicherera senga lamiriza kuba baba ni ba mama ngo balaga boy Oluna kulwa lero lwakuba bakikola bubi nti olunaku olukulu ife mba kristayo balwa kwa 25 dese yes aye ife mbaka gaife wana Christmas yetu serero lero Christmas engalo no muzira alo nongawe lete bigambo kabiri abageni baife abavire wala n'okumpi baba ba mama baganda bange bani naze badada b'omwana na buli kinoomu basenga abataka kuba mwena mulina okubona kino ekirijja mu maiso era muliwo friends and colleagues ono oyo n'omwami waife n'omwami wange kulwa muwala wange kulwa muwala waife Nangobi Patricia Isabel engalo no begano gagati DJ muleta mu gagati DJ kwa DJ mulala muleta mwandule ko mweeleza babona amahaiti muleta kwene gagati in front of the table gagati anakwata tunategere DJ koti mali aha nokuto mwene boy otyo DJ mpaka nendo kuba kembako boy yagale mu katonawo 00 aha mzee omutandulire aha awa mala DJ leka ay sebe aha pegano next man ira kumbali otigaba gap next but moize yogade moize yogade Muna bizinesi tumbula bizinesi yo ngolanga naffe wano ku Wonders Just ku ssente ntono ddala olwofuna obukadde n'obukadde bw'abakasitoma mulimu kigwokola duulanga naffe tojja kwejjusa nkiddamu tojja kwejjusa okumanya ebisingawo tukubire ku noti 755 57 44 18. Thank you for supporting Wonders Just. May the good Lord bless you abundantly. Subscribe, share, and hit that bell for more truth videos.